سلام تخطاتلتنا نايس channel كمي تخونو ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና መቸም ምምራፅ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንዓለምና ናይ ብሓቂ ነጥበ በቀይሮ ኮይኑ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ዝኽየድ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ኣካይዳ ክቅየር ኢና ንርኢ ዘለና ወይ እውን ኣትሊስት ረበሻ ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ረበሻ እዚ ድማ ከምዚ ዝርግርግ ዝበለ ሓድሽ ውሕጃ ኣቱ ዘሎ ድሕሪኡ ግን ዘክብል ዝኽእል ከምኡ ዓይነት ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮፓ ልዕሊ ኩሉ እቶም ኣብ ረበሻ ዘለዉ እዮም ጠቕላላ ኣብ ኤውሮፓ ዓብዪ ረበሻ ፈጢሩሉ እቲ ኩነታት ክንብል ንኽእል ኢና እቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ብፍፁም ተረቢሾም ከም ዘለውን ናበይ ክኸዱ እዮም እንታይ ክገብሩ እዮም እንታይ ክውስኑ እዮም ጌና ኣይተፈልጠና ኣሎ እጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብኩሉ ዕምቀት ክንሪኦ ኢና ሓደ ካብቶም ዓብ ትፅቢት ገይሩሉ ዝነበረ ቭላድሚር ፑቲን ብዛዕባ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብል ይኸውን መልሲ ይብሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ነዚ ኩነታት ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ድማ ብመንፅር ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኔቶ ይኹን ኣባላት ሃገራት ኤውሮፓ ዋዕላ ገይረን ኣለዋ እዚ ዋዕላ እዚ ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ ፅልዋ ዘለዎ እዩ መጀመርያ ግን ገለ ካብታ ኣብ ዋዕላ እቲ ዕላማ ዝነበረ ናብ ምንታይ ዘተኮረ ከም ዝኾነ እስከ በዚያ ንርአ Trump to show strength when dealing with Russia and the Ukraine's President Volodymyr Zelensky has appealed to Donald Trump to show strength when dealing with Russia and the invasion of his country, warning that North Korean troops were now killing people on European soil. He was speaking at a gathering of EU and European leaders in Budapest who've been responding to Trump's victory. Europe has much to ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዘለንስኪ ንዶናልድ ትራምፕ ኦልሬዲ ከም ሕጂ ተዛሪቦ ወይ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ነይሮም እዮም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መርገፂ ከመይ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጡ እዮም እቲ ንሕና ንፈልጦ ኣብ ፓብሊክ ዲስኮርስ ወይ እውን ኣብ ህዝቢ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታት ኣይኮነ ኣብ ዕፁ ኣኼባታት እውን ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ኣብ ፓብሊክ ዝብሎ ዘሎ ዝገደዳ ረኣያ ከም ዘለዎ እዮም ዝፈልጡ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ረበሻ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀደም ዘለንስኪ ተስፋ ነይሩ ወይ እታ ካማላ ሃሪስ ክትዕወተሉ ትኽእል ምክንያቱ ኩሉ እቲ ፖሊስ መፅናዕትታት ሜይንስትሪም ሚድያ ኩላቶም ሳያ ክትዕወት እዩ ዝብል ነይሩ እጂ ግን ሾክ ኮይንዎም ኣሎ እዚ ሾክ እዚ ድማ ሃንደበታዊ ሾክ ኣይኮነን ነዊሕ እዋን ከምዚ ሕማቕ ሕልሚ ምሻ ኣሎ ግድን ከጋጥም ከም ዝኽእል ይፈልጡ ነይሮም እዮም ግን ደቂሶም ክሓልፍዎ እዮም ዝፍትኑ ነይሮም በት ሪያሊቲ ንክውንነት ክትሰግሮ ይትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ክሕግዞም ወይ እውን ብፍላይ እቲ ናይ ዩክሬን ድማ ንዩክሬን ክሕይላ እሞ ሓይላ ናብቲ ኔጎሲሽን እስክትመፅእ ዝብል ዘሎ ከመይ ገይሩ ክሕይላ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብረላ ባይደን ዘይገበሩ ኣፅዋርሲ እንታይ ይክቦም ንዩክሬን ብንፃሩ ድማ ነቲ ኩነታት ክውዳ ኣለዎ ከም ቃል እንተኮይኑ ድማ ኣብ ቀዳማይ እቲ በዓልቲ ኣብ 24 ሰዓት ጠጠው ከብለ ክብል ከሎ ሓደ ግዜ ዘይኮነ ካብ ተደጋጋሚ ኢሉ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንኤውሮፓ ንዩክሬን ድማ ዝለዓለ ከበዳሂ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ እዚ ዋዕላ እዚ ኣብ ሃንጋሪ ምክንያቱ ናይ 6 ወርሒ ፕሬዚደንት ናይቲ ካውንስል ኦፍ ዩሮፒያን ዩኒዮን ዝበሃል ወይ እውን መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ናይቲ ዩሮፒያን ዩኒዮን መራሕቲ ሃገራት ናቶም መራሒ ስለ ዘሎ ዘዋሪ መራሒ ስለ ዝኾነ ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር ቪክተር ኦርባን ኣብ ብቐጥታ ነዚ ኩነታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ድማ እቲ እንኮ ዝደልዮ ዝነበረ መራሒ እንተሎ ቪክተር ኦርባን እዩ ነይሩ The collapse of the German coalition and leaders like host Viktor Orban. Viktor Orban is ትሪዎ ዘለኹም ኢኹም ሓደ ካብቶም ዶናልድ ትራምፕ ንኽመፅእ ዝተመነየ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብዘይከኣል ዓላም ኣብ ኤውሮፓ ካብ ዘለዎ መራሕቲ ንሃገሩ ኣቐዲሙ ዝሰርሕ ዘሎ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ማልቲፖላሪቲ ብትክክል ዘንበቦ ሰብ እንተሎ እዚ ሰብ እዚ እዩ ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን ዘለዎ ዝምድና ክዕዝዝ ዝፍትን ዘሎ ምስ ካልእ ዓለም ድማ ዝምድና ምስ ቱርኪ ዝምድና ክገብር ዝፍትን ዘሎ ኩሉ እቲ ናይ ኤውሮፓ ኣካይዳ በንፃሩ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ብዙሕ ናብ ሃንጋሪ እናኣተዋ ፋብሪካታት ይኸፍታ ኣለዋ ስለዚ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ዘንብቦ ካብዚ ኩሉ ኤውሮፓ ንሱ ጥራይ እዩ ዘሎ I believe Trump's election should inspire Europe to take an illiberal course, including abandoning Ukraine to Russia's ምናልባት ዝክሩ ኮይንኩም ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ናብ ኤውሮፓ ክመፅእ ከሎ ንፈረንሳን ንሰርቢያን ንሃንጋርን ይኸይዱ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንኤውሮፓ ተመፅኡ ናብኡ ክኸይድ ዝኽእል ምክንያቱ ምስ ሃንጋሪ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ስለ ዘለዎ ገና ከይተመረፆ ከሎ ኣሜሪካ ከይዱ ቅድሚ ወርሒ 7 ናይ 2024 ኣብቲ ናይ ምርጫ ጎስጓስ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ እዚ ንባዕሉ ቁማር እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዘይምረፅ ነይሩ ብዙሕ ፀገም ኣጋጠመ ግን ኦልሬዲ ሪስክ ወሲዱ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ስለተፀቂዕ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝበለፀ ኮንፊደንስ ዘለዎ መራሒ ማለት conquering impulses. Trump's campaign threat to slap 10% tariffs on European exports is a significant worry. Some in Budapest attempted to appeal to his better nature. I have some experience to working with President Trump from his former mandate. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን እያ
مس دونالد ترامب تزخف مراحنا عقون كم زخل كم تبل يوم زبلو من شتات مالتيو بغرب أسفلتوا دونالد ترامب تزخف حلمنا تايو أبت مرحنة مالتيو مس دونالد ترامب كتر لا كبيدي خوني زبال زلم برجس نسانة كوينات نا يوكرين كقصة تتلي نا وسقاسيتي دونالد ترامب ما كومبليت كوينات دي فتو سبيو كالاي نا يوكرين ترى يكون تسقمنا أوروبا نقدي وتسقمنا طب تعريف كهرمم كم زخانة بزعج زي تزاري بالله أوروبا نتي كار إندستري شجر قتي موزلو تعريف كهرمم كم زغل ماليس دم أنا تعداقنا طب كاب تشاينا دي كاب كنجبرنا وي كاب تشاينا خن الله ينالون أمريكا عداقة خطكم زي حسبها أمريكا دما بناس خمسة يكونه زي دما بنصر مس تشاينا زلون بوليسناتهم كاستغاخلي يزقبون جن we don't know if this is going to happen but yeah So there's something to build on, and I think very important is that we analyze together what our shared interests are and work with that. The critical question is whether Trump will follow through on his threat to pull military support. نيتو مرعنا نيتو تراقب نيرو سلازي كم زنريو زلنا أوروبا أبشفت بد كم زلو استراتيجياتهم نمعراي of course استراتيجياتهم كعريو يفتن لون قبل هاي كلني مالت بزحات مراحت كم زبلو ولا أنا جرمن مراحهم كم زبلو دعرتي كحقوسا كم دونالد ترامب بلو مسبلو بتفكر أوروبا من قد خد كير على وايب لو كابو كم زبلو كن يوم كيرو قديم لهم كن يجيرهم يوم كم خلو كنا راشن هلاوينا ني سكيورتي ناتنا وي ندحناتنا تزل على تريسكي ايلوم 3 عامات اقميلوم ولا حنت حساب حجي زغبرو ጭቡጥ ስራሕ ግን የለን እሱ እንትማ ተዘሕዝን ክፋልና ጥባፍካ ተዛረብ ውግ ከምዚዩ ራሻ ከምዚ ክገብረና ትብል ግን ብተግባር ከዓ ዝገብሩ የብሎም ሰራዊት ኣይመልመሉ ሓይሎም ኣየበሉ ኣወዳድቦም ኣይቀየሩ ኣብቲ ናይ ዲፈንስ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ነገር ኣይገበሩን እቲ ፀገም ድማ መመለሱና በኣሰ ይኸይድ ማለት እዩ is about containment. How does one stop a Donald Trump? Stop Trump from doing whatever he likes and steamrolling over anything he doesn't? This question is extremely important for Europe right now, especially members of NATO. They have two major fears. One, Trump may destroy the alliance, and two, that he will stop backing NATO's current project, the defense of Ukraine. Let's start with NATO's... ሕጂ ኣብ ዛዕባ ኔቶ ክዘረብ ከሎ ቅድሚ ዓመት ኣቢሎም ትራምፕ ፕሩፊንግ ዝበሃል ዘረባ ጀሚሮም ነይሮም እቲ ኔቶ ሲ ካብ ትራምፕ ወፃኢ ዋላ ትራምፕ መፅኡ ከፍርሶ ከም ዘይክእል ክንገብሮ ኣለና ይብሉ ነይሮም ኣምና ሹር ነዚያ ክዕወቱ ላይ ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ሕጂ እዚኣ ድማ ፅቡቅ ጌርኩም ክዝክርዋ ወይ እውን ፅቡቅ ጌርኩም ከተሰብዕሉላ ዘለኩም እያ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳ ነቲ ክልተ ባይቶ እውን ተቆፃፃርነት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ሪፐብሊካን ኣብቲ ሰነት ማጆሪቲ ሒዞም ኣለዉ ኣብቲ ሓውስ ድማ ኦሬዲ ማጆሪቲ ኣለዎም ክዕቅብዎ ድማ ክእሉ እዮም ስለዚ ኩሉ ዝደለዮ ክገብር ኣብ ሰነትን ኣብ ሓውስን ደገፍ ክህልዎ እዩ ኣብሶሉት ዳርጋ ኣብሶሉት ፓወር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ክህልዎ እዩ ዳትስ ዋይ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ንኣሜሪካ ብክልተ መንገዲ ንኤውሮጳ ስጋት ክፈጥር ይኽእል ነቲ ኔቶ ጠቕላላ ክገድፎ ይኽእል ወይ እውን ሓገዙ ከጉድል ይኽእል ክልተ መንገዲ ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ከምቲ ቀደም ዝነበርዎ ክቕፅል ኢልካ ግን ዘይሕሰብ እዩ ማንም ሰብ እውን ዝፅበየ ኣይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ናቱ ትንዑ ዝመረፀ ዘየድሊ ኩናት ሃብትና ናብ ካልእ ዓለም ዝኸይ ዘሎ ክተኣፋ ኣለዎ ዝብል ብፍላይ ድማ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ ድማ እቲ ቫይስ ፕሬዚደንት ናቱ ብዕምቆት ነዚ ጉዳይ ዝዛረበሉን ኤውሮጳ ጉዳዮም ባዕሎም ክፈጥሩሎም ንሕና ብፍሉይ ንዓዎም ንዕቅበሉ ምክንያት የብሎምን እቲ ዌልፌር ስቴት ናቶም ገዲፎም ዲፈንስ ናቶምን ሃገር ናቶምን ኣቢዶም ክሕዙ ክኽእሉሎም ራሽያ ስጋት ተኮይኑ ንዑ ዝኸውን ምድላው ክገብሩ ይግባእ እዩ ዝብል existential threat. NATO stands for North Atlantic Treaty Organization. It's a defensive alliance with 32 members, the US and Canada on one side of the Atlantic Ocean and 30 European nations on the other side, hence the name North Atlantic Treaty Organization. NATO promises to protect every member. An attack on one member is seen as an attack on all. That's the So እዚ ኔቶ ዝበሃል ሽም ብዙሕ ግዜ ሰሚዕኩም ኣለኹም ካናዳን ኣሜሪካን ከምኡ ድማ ከባቢ 30 ዝኾነ ሃገራት ኤውሮጳ ዘለዎ እዩ ብቁፅሪ ኣዝዩ ዓብዪ ብቁጠባ ገለመለ ክትሪኦ ከለካ ላዕሊ እዩ ብተግባር ግን ክትዛረብ ኣለካ ብተግባር ግን ኔቶ ዝበሃል ብምሉኡ ንዩክሬን ገይሩ ዝፈተኖ ንራሻ ምንቕ ከብል ኣይከኣልን ጥራይ ዘይኮነሲ ራሻ ከይትወሮ ኣዝዩ ኣብ ፍርሒ ዘሎ እዩ ድልውነት ንወተሃደራዊ ዓቕምናቱ ድማ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ተቐደም ኣብ ናይ ወተሃደራዊ ቪድዮታት ክግበር ከሎ ዘይቅረብ ክዳን ዘይ በቃ ፈፂምካ ዘይሕስብ ምስ ክትዋጋ ኢልካ ዝኾነ ክቆርቦ ዘይክእል ዓይነት ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ነይሮም ኣብ ክውንነት ምስ መፀ ግን ዋላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክልን ጠቕላላ ሓይሊ ዘይብሉ ምዃኑ ፕሬዚደንት ናይ ኔቶ ነቲ ሰክረታሪ ጀነራል ናቱ 10,000 ሰራዊት እውን ኣከበግስ ከም ዘይክእል
اب قال انترفيوات ناتو امصلكم نير ابزابت ناي مونيك سكيورتي كونفرنس بعلو بافو كم خبل كلام تيكون نير سلازي نيتو بيبر تايجر بورقه داي حيال امبر اب تكبار كينا بزح اولاد با زليو بزح هنصات زليو كم مخاني زنقر قند اگداس دما نيتو نحمتات دقيسو زنبره كاب طقم وصاي كون ابز قربلو غزيو اكمز درجه امصيو ماجي زغينات زي اي ثينك لنكنه فلاديمير بوتين زعبو تزاري بلو كاب طقم وصاي نخيكون وقق كغبر كخلالو تنيتو نكل تعرقين بمبال اب كمز كونتات تبصح كم زلي يزار concept. It's supposed to be reassuring, but perhaps it was too reassuring for Europe. For decades, they took the foot off the gas. They allowed the US to act as their protector. They relied on Big Brother America when it came to any defensive means. And it may have continued had it not been for Trump. Trump believes that Europe is taking the US for a ride. He thinks they aren't contributing enough to NATO, not paying their fair share. Trump had pointed this out throughout his first term, and in February, he made a threat. He said he may allow Russia to invade, and I'm quoting, delinquent NATO country. So Donald Trump كمزي ننقرات كمزل وي زنببون زاربلون اغانينو ويا غاداديلو هاي زاربني اوروبايان مراحتي نابتنيتو ابركتو يبلو من يلو زغونه نغرا يبركتوني معرتي نساتهم زتقامو زلو ابركتو يغبروني زي غبرت خوينم دما نحنا بغنزبنا نكلاالو مخنيات يلا نخلي يغن كم زب سعوديه قمغون امارات يقون تايوان يقون جابان يقون ساوث كوريا كخفلو كخلولهم نحنا كلاالو تخوينا سكيورتي كنبام تخوينا كخفلو لك خول غنزب كخفلنا كخلولهم تزي لندا غبرينا هنا سراويتنا انقلبلنا نوففونا بلوم يبلالو of course تي الليت بحال بتاعنا مغارجا زلو مقصد ناتنا نكبوس لنقبرنا دولار برينت ناقبرنا ننبر بلو تبرينت مقبار ما يفتون يسو عداناتنا زي irresponsible business man زي business man business لو سبد ما تايز قبر مقصد كل لك سارها كون يبلون بعداتنا براي تغنيغا اب بيزنس كوم زبال لا بانكرافت يخطو كم زي منغست امريكا زخدو زلو اب بيزنس اند زغون يرو قدم بانكرافت خوين محلوي زنتاينا نرزلنا تي منغستي بيروقراطس مالت ናይ መንግስቲ ኣካይዳ ካብ ናይ ካምፓኒ ኣካይዳ ይፍለይ መንግስቲ ብዕዳ ዝነብር ክኸውን ይኽእል እዩ ተርዲምሎም ብዕዳ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ኣብ ሪል ወርልድ ግን ከምኡ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ዳስ ዋይ ንዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ፕሮባብሊ ነዚ ነገር ዝኽርዶ ምክንያቱ ካብ ቢዝነስ ዓለም ዝመፀ ዕዳኻ እንተዘይከፊልካ ድማ ኣብ ክሳትካ ገመት ተኣሲሩልካ ከም ዘሎ ብኡ ክትሕማቕ ከም ትኽእልን ኢኻ ትፈልጥ ዳስ ዋይ ኣብ ሪል ስቴት ካብ ስለዝኾነ ትርጉም ናይ ዕዳ ብኸመይ ክስራሕ ኣለዎ ናይ ዕዳ ነገርስ መረዳእታ ዘለዎ ሰብ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ንነገራት ከም ቢዝነስ ስለ ዝርዮም ሲ እቲ መንግስቱን ቢዝነስ ክኸውን ኣለዎ ስለ ዝብል ኣብ ዘይንኸስበሉ ብዙሕ ክሳራታት ከነውፅእ ኣይንደልና ባህሊ እዩ እዚኣ ድማ ነቶም ኤሮጳ ዝለመድዎ ወላ ሓንቲ ከይገበርካ ልክዕ ከምዚ ምሉእ ሂወቱ ብሰራሕተኛታት ዝእለ ዝነበረ ሰብ ብዋርድያታት ዝሕሎ ዝነበረ ሽዑ ምስ ደኸየቶም ዋርድያታት ምስ ገደፍዎ ኣብዛ ዓለም ከመይ ኢሉ ከም ዝነብር ዝጠፎ ኤሮጳ ድማ ከምኣይ ኣውሪዳቶም ዘላ ኣብዚ ኩነታት እዚ ግን ያስ እቲ ክገብርዎ ዝግባእ ክገብሩ ኣለዎም ሰራዊት ናይ መሰራዊት ናይ ኣሜሪካ መንእሰይ መፅኡ ክከላኸለልካ ንዕኡ ኣሚንካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ መንእሰይካ ክጋደል ክኽእል ኣሎ ውትድርና ጥዑም ኣይኮነን ጥዑም ዘይኮነ ስራሕ ግን ግዴታ ስለ ዝኾነ ክትገብሮ ኣለካ ነተን ካልኦት ኣብ ወታደራዊ ዓቕመን ኢንቨስት ዝገብራ ዝነበራ የባጭውለን እዮም ነይሮም ቀዲምሎም የባጭውለን ይላገፁለን እዮም ነይሮም ሎሚ ግን ኣብ እቲ ላግፂ ንሳቶም የመላገፂ ኮይኖም ዘለዉ Nations who did not contribute 2% of their GDP to defense. This threat sent shockwaves through Europe. And objectively, it did work. European NATO members decided to Trump-proof the alliance by just doing as he asked, by increasing their spending. So, እዚ እቲ ኣዛራብ ዘሎ እዩ ሓንቲ ብዚኣ ክነቢና እንታይ ይፅበዩ ማሎ ነይሩ Donald Trump will be the next president of the United States. What does this mean for Ukraine? What does it mean for NATO? What does it mean for Germany and Europe? I will be talking to Ben Hodges. He is a retired US Army officer and served as a general in Europe. Ben, what was the first thing which came to your mind when you learned that Donald Trump will be the next president of the United States? I think probably 2 or 3 different things came to mind immediately. First, obviously, disappointment. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቤን ሃጅስ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ኮማንደር ወይ ወታደራዊ ሓላፊ ጀነራል ዝነበረ እዩ ዘገርም እዩ ኩላቶም ከመላ ሃሪስ ክትዕወት እያ ዝብል እምነት እዩ ነይርዎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጌርና ንከመላ ሃሪስ ከም ትቕፅል ክንገብራ ኣለና ብምባል ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ ተደይ ተሓዊቱ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ምርጫ ከም ዘይሳተፍ ፈልጡ ነይሮም ምክንያቱ ወዲ 78 ዓመት እዩ ዘሎ 82 ዓመት ክኸውን እዩ ወይ ቱ ኦልድ ልዕሊ ዕድሚኡ ገለመለ ተባሂሉ ኣብቲ ክተቐርብ ኣይክእልኒ ወይ እውን ክልተ ግዜ ስለ ተሰዓረ እውን ሪፐብሊካን ዕድል ክህብዎ ኣይክእሉን እዮም
ከም ኢንዲፔንደንት ኮይኑ ተደይመጽዩ ስለዚ ነዛሲ ብዝተኻለ መጠን ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ስልጣን እዚያ ክንከልኦ ኣለና ነይርቲ ፕላን ኣይሰርሓሎምን ሾክ ኮይኖም ኣለዉ ጀነራላቶም ሚድያ ናቶም ኮርፖሬሽንስ ናቶም ትንዑ ድግፉ ዝነበሩ ብምሎም ሾክ እዩ ኣጋጢሞም ዘሎ ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ማለት እዩ ኦኬ እንታይ ትሰሚዕካ ትብሎ ኣላ ነዚ because I really felt going into last night that Kamala Harris was going to win. I knew it would be close, but I really felt optimistic about her and also about my country, that we were going to pull back from the abyss. You know, I really thought that. But the other thing that emotion was, I felt foolish that I had so grossly underestimated how many people in my country would embrace him, knowing completely who and what he is. I mean, nobody's confused about who and what he is, yet more Americans prefer that than the alternative. That Yeah, it's clear. ዝጅን እቲ ሰብ ጋዝላይቲንግ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ነቲ ውሳነ ናቱስ ሕማቅ ከም ዝነበረ ንክዛረብ ኢልና ሲምፕሊ ነይሩ እቲ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ፈርስት ክገብረያ ኢልዎም እንታይ ይዛረብ ምስ መን ይራኸብ እንታይ ይገብር ውልቃዊ ሂወቱ ኣይግድሶምን እዩ እዚኣ ካማላ ሃሪስ ግን ፕላን ኣይነበራን there's no plan ዝኾነ ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ይኹን ናይ ካልእ ፕላን ኣይነበራን በንጻሩ ድማ ቫይስ ፕሬዚደንት ኮይና ንዓለምና ተቃጽል ዘለያ ስለዚ እንታይ ገብሩ ነይርዎም of course በዓል ንስኻ ስራሕ ንኽትረኽቡ ረብሓ ንኽረኽቡ ስለ ዘለዎም ናይ ኣፅዋርን ናይ ገለን ቢዝነስ ስለ ዘለዎም ነቲ ኩናት ንክቕፅል ንሳ ክትመፅእ ነይርዋ እምበር ኣብ ክልቲኡ ዓለም ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ማእከላዊ ምብራቕን ውግእ ኣዊጃ ዘላ ወላ ሓንቲ ዘይገበረት መራሒቲ እንታይ ክትገብር እዮም ካልኣይ ግዜ 4 ዓመት ክመርፅዋ ብቁጠባ እንተኾነ ድማ ፍሉይ ቁጠባዊ ውድቀት ዘጋጥማ ዘሎ ዓለም ወላ እውን ኣብ ኣሜሪካ ተራ ሰብ ሽግር ኣጋጢሞ ዘሎ ዝተረኸበ ገንዘብ ንዩክራይንን ንእስራኤል እናሰደዱ እዚ ነዚታት ነገር ተእምኑ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ብሓፈሻ ኢቨን ነቶም ኤሊት ክሳዕ ክንደይ ሾክ ወዲቦም ከም ዘሎ ሕጂ ናብታ ቀንዲ ኣገዳሲት ንስካር ዶናልድ ትራምፕ ብዝተመረፀ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ዝነበረ His first iteration as president, he was dubbed as mostly a businessman, that he is not very well versed in politics, he can make a lot of mistakes, but from the outset I can tell you that ቭላድሚር ፑቲን ሓደ ካብቶም ዓብዪ ትፅቢት ዝተገበረሉ እዩ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ንክዛረብ እንታይ ክብል ይኸውን ወይ እውን እንታይ ዓይነት መደረ የስምዕ ይኸውን ዝብል ዘረባ ልዑል ኣገዳስነት ነይርዎ ምክንያቱ at the end of the day ኣብ መወዳእታ እንተሪእናዮ ኩናት ምስ ኤውሮጳ ዝዋጋእ ዘሎ ወይ እውን ኤውሮጳ ትዋግዎ ዘሎ ኔቶ ዝዋግኦ ዘሎ ዩክሬን ዝዋግኦ ዘሎ ራሽያ እዩ ስለዚ ሰላም ንደሊ ተኮይና ቭላድሚር ፑቲን እንታይ ይብልካ ኣገዳሲ እዩ ኦፍ ኮርስ እቲ ኩነታት ሜጀር ዝብልዎ ጥንቅቕ ዝበለ ተቐላጢፉ ናይ ፓወር ፕሌይ እውን ናይ ሓይሊ ምርኣይ እውን ስለ ዝኾነ ተቐላጢፉ እንኳ ሓጎሰካ ክብሎ ይደለየን ኮንፈረንስ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣብቲ መደረናቱ ኣይተዛረበን ምስ ሓተትዎ ግን ብዛዕባኡ ተዛሪቡ ክዛረብ ከሎ ግን እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ስማርት ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ቭላድሚር ፑቲን ቨሪ ኢንቴሊጀንት ፐርሰን እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ርእሱ ክኣቱ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ከመይ ገይሩ ኣብ ርእሱ ንርእሱ ክቋፃፀር ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ሳይኮሎጂስት እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ኩሉ እቲ ኣሜሪካ ገይሮም ዝበደልዎ ከምዚ ንሱ ብማዕዱ ዝዕዘቦ ዘሎ ገይሩ ኣንጻር ክንደይ መሰናክላት መፅኡ ከም ዘሎ እዚኣ ንዶናልድ ትራምፕ ኣዝያ ኣገዳሲ ዘረባ እያ ነዚኣ ክትዛረብ ከለኻ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ስምዒት ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ኩንነት ስለ ዝገልፅ ነቲ ኩንነት ምግላፅ ጥራይካ ኣይኮነን ነቲ ኢስታብሊሽመንት ናይ ኣሜሪካ ቤላ ገይሩ እዩ ዝሃርሞ ዘሎ ፑቲን ምክንያቱ ደ ሴም ኢስታብሊሽመንት ንራሽያ እውን ሽግር ስለ ዝኾነ ንዓለምና እውን ሽግር ስለ ዝኾነ እዚ እንታይ ይብል ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ካብ ቢዝነስ ዓለም ይመፅ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ግዜኡ ጌጋታት ፈፂሙ ገለ ክኸውን ይኽእል ግን ካብ ቢዝነስ ዓለም ዝመፀ ፖለቲከኛ ስለ ዘይኮነ ተቐበለ ኢኻ እቲ ጌጋታት ገብሮ ዝኽእል ይቐጥል his behavior when there was an attempt on his life, you know, I was impressed. He's a courageous person. He was harassed by everyone on all sides and bullied. He was afraid of making a step. ሓደ ድማ ብርግፅ ንዶናልድ ትራምፕ ከዓ ቁሩብ ናይ ቁልዕነት ስለ ዘለዎ በዚኣ ገይሩ ቤላ ገይሩ ይኽሳተሉ እታ ፈተነ ቅትለት ምስ ገበረሉ እታ ጥይት ምስ ሃረመቶ ወሪዱ ታሪሙ ከሎ ተንስዩ ትትብዓት ዘርኣዮ ኢዱ ንላዕሊ ዝገበረላ ናይ ብሓቂ እዚ ከም ባህሪ ከምኡ ዓይነት ሓቂ ኢኻ ብዙሓት ኪላታት እውን ዝበልዎ እዩ እዚ ሓደ ሰብ ኣብ ናይ ሞትን ሕዮትን ሞሜንት ዘርእዮ እቲ ትክክለኛ ትብዓት ናቱ እሱ እዩ እዮም ዝብሉ ኣብ ካልእ ግዜ በይንኻ ከም ሓያል ጠራርዕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሞት ኣብ ጥቃኻ ምስ መፀት ግን እንታይ ዓይነት ባህሪ ተርኢ ትሃድም ዲኻ ትእውድ ኢኻ ወይስ ብትብዓት ትቐፅል እሱ ትሕቶ ስለዚ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ ተንስዩ ኢዱ ዓሚቑ ክንስዕር ኢና ፋይት ክንቃለስ ኢና ዝበለ እዚ ነቶም ደገፍቲ ናቱ ሓደ ዓብይ ሲግናል ንኣሜሪካ ክቃለሰላ ዝኽእል ክሳብ መወዳእታ ትንፋሱ ክዋዳቐላ ዝኽእል መራሒ ምዃኑ ኣፍሊጥዎም እዮም ዝብሉ ስለዚ ነዚኣ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ቭላድሚር ፑቲን ኣምፅይዎ ኣሎ እዚ ምልክት ናይቲ ትብዓቱ ከም ሰብ
بولك سب تبع مخانو مخا أنصار كله ديمقراط سايقت في ريبابليكان كلهم تتبراريهم بمنشفشاف كابز بوليتيكا نكهدمو كله ينفتينهم الزربازي حكي يعني دونالد ترامب دما لعل ترجم زلوي اتزحزن كفال اتم نا امريكا ديمقراطس دونالد ترامب زساقي زنبرو فلاديمير بوتين كانت صلوا زفتنو زنبرو مريسهم نفسهم كم زنص اليوم زخون زلو بالزربازي To the left or to the right saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now. I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. You're willing to talk to Trump. Yes, we are. كم دريو دلهم سلازي بزع بده هتا زحلفيو نزع عدل زيادة تقيمة دما انكو حق سكا نا بريزنتنت ممساكا كبلا يدليلو دليت على كادو كترق بانك تزاربوني لو يس دليت على انك تزاربيلو سلازي the game is on the game تجمير الله I know فلاديمير بوتين دونالد ترامب صبغ مرردع كم زلوهم كلتيوم powerful سباتيوم نت باور دما زردوهم سلازي صبغ مرردع كلهم يو ويلهم تم تحر مغارجا زم حضروا زنبرو كمر معنا أوروبا زي نبي بحكي على نايت مير إقونومي ويون زبهر حلمنا إليت إقونومي معناته دونالد ترامب أفتح حلفه راشا حجزاته بس راشا ركبالو نابلو FBI يومن قال مليون دبت فيهم لنيرم معناته أبت بايتو ملو تقطع ناس لزينا برو أتسأل لهم منيرم إمبيتش كيرم منيرم أبزوها أنا زي تمليسو كل تقطع سيرولو I think تزعبي كوينات ناتي أوشت أمريكا يلنيرو كي تمرس هلو صلاتنا هدنا راشيا تشاينا يكون صلاتنا وشتنا يمزلو بمبال تزاري بوزنا بري ساكن دي بعال بوتين ممكن تحابر و بخانم يمزنا غرو زلو About the future president, well, you can have any attitude towards him, you know, because during his first iteration as president, he was dubbed as mostly a businessman, that he is not very well versed in politics, he can make a lot of mistakes, but from the outset, I can tell you that his behavior when there was an attempt on his life, you know, I was impressed. He's a courageous person. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. So, زي أزربازيا, I think إلى ماسكو نبغى point تزاري بوانيرو and برجس Donald Trump كتحقق تدخل زربايا validation وين really تي establishment نزل تبعتنا تبزح يزاربلون نديو أوروبا بزعبات قداي تاي تزاربون كم زي تهرمي كنا سوين فتينهم شفنا يابون فلاديمير بوتين دما اليوم سلو زغنه التزارع بحري تبع سب مخانو كم دما تي نسوز عملوا نتز عملوا كسام ودتا كوادق زخل سب مخانو زري سلازي كم بحر نايسب of course كم business عالم زي ما تسيو أبوليتيكا بزوح جيجاتات فتسي مكون ويون يقاقر يركون خلي زقا كم نبوري خاطوز لكن بحفشة تبعث مخاني زين دوزلو زين عدد زمان دونالد ترامب أكيد أسدوزلو ويو معناته بس فلاديمير بوتين بجونتسن ببعثن بس عرفنا يكون زقبله زلو بمن عقن بمن شاونا يكون زقبله زلو بأخبروتي زقبله زلو بأخبروت respect أبي أوروبا كم تزدل respect يركبني دونالد ترامب يزبع بدحر مقارجة كم زلاقصون كم زسعقولون يفلتي معناته كمزي very smart زي كون سب جيرو يم 3 زقبرو بفلا بتقدماي درجاناتو ابتنا جي 7 كما تقولوا دي قال بزح كمتاتيم زول نيرو لذي ابكالجن ناي تشاينا ناي راشا completely يوم كبر زبو ناي عرب كونكلو completely respect يوم زبو that's why دمان عم دفتسو سبسل زغونه نزغبرو يزفتو اشكال على نزقاتلو عبوي سبا يكون زفتو نسو نتوم really مراحتي كم مراحنا امريكا كم حنت باورفul هاجر زي مرة سولو كم زنك فرق كيبلو ملو بملو زغبلوا أعطاتهم يزفتوا ساعتهم دم ديل كجبرقن that's why زو وش لخ زبلو مراحتي مسو بزح بوت هاي بلو من زياداتهم full respect زبو أعطاتهم يسو زفتوا ولاون سلعتنا هاي لهم تقمطوا زي تاريخ هاي ما بزي أوروبا زلوا مراحتي كلاتهم بقدم كاميرا مسو وش لخ بلا بتحر ما قارجان قدم إلا قصوا لهم زنبور قله زي فيديو تاتلو دونالد ترامب بزعبوني زاربني رومي بستفل عليه من قدي حماق مراح مخانون نابنت بزح زربايا ليوني أبزي هذا منيستر ودهت بوصاي ناي عبد الإنجليز زلو حجي أب FM ناتو فورين منيستر ناتهم زلو زعب دونالد ترامب أزي حماق سلن حماق زرباني زاربني رو ترغيبات فيديو 5 لكم زنتاي اوريدي هذا معالتي دونالد ترامب لازم تسمعوا شلالي لو نيقوا قال بلا زحلف سبا يكون
أتستبهله نجارات تشيك يتقبره أنا هاتو إيجو تري أبي إيجو يزلو دونالد ترامب جي مس دونالد ترامب ديل كتقبر تخينك تبو غير كاكتر دو أخذ كلا لك very smart تكون كلا لك إيجو نات كالي خمبر جيج إيجو ويون أنا نزلو سبون سلزغنا دونالد ترامب أبتناتو إيجو آتي خامس كتو ولا تفتينك you will be in trouble أب شجر كجات مكاي that's why مس دونالد ترامب ديل كتقبر كل سبات إنك أخو قبر خمسة لو ميزان نجار ثم راح تكالت على البوتين تبو غير ويم سفلتوا أنا زي تبو غير سفلتوا إيجو ناتهم تناتهم منفس اليوم يوم سديل Trump has been tearing up all of the accords that we maintained on climate change. If you care about climate change, you care about the future of this world, then you must stand against Donald Trump. This is a man that is someone who thinks it's okay to describe women. So زي حجي تقدم تزاربيو ناي عباي بريطانيا فورين مينستر ويكا مينستر بدياتو تاي زليو زعبا دونالد ترامب أزي برتوق عن كويس تكم أزي حماق سب مخانو ندك نستيو زي خبر مخانو قال ملي بالدعمي قالو تاوس اللي زنا برايو guess what زي فورين مينستر كوينو نب دونالد ترامب دمتي he will have a hard time because قالوا مراتي بوليتيكانيا ولا أنت عارف تزارب كهلا أنا نيرترا بريزنت شلل بلوين كينوس اللي استمتوا ولا تتعرفهم تنير كام زي خمسة ديل كتقبر سجمي بلهم نتراب حيم زي هذا زقدم دونالد ترامب كم يكونن نوعون تصريف كا كونسيكونس الله سلزي أي متصوني يوم يلوم زارب وزن برو من هالبعد كابسلتانو كوردون كجدة تغل خون معناته يوكي مس أمريكا ديل نخد نتما راح برايم مينسترون بتسبق كم زي ريوز قلت حبري تاوت سينير أتي كير ستامر بهالون نوعون حدا حيال زي كون مراحل دخول مراحل مخانو جري زقاط رايلو أبتم مرجع أنا دونالد ترامب دما أعتقد إنه ممراتو مستكملة نعاك حق الزخل تبقصوتات يقبر نيرو زبل كسون سلزنا بري UK will have a difficult time كمان in general ولا قرابة بارتنر صغنو قرابة ولا رحوق زبالي إلا مس دونالد ترامب بس دونالد ترامب انتي عين الديل على كم سوي وانت عين مقرب على كاقدا سنة الله In the most horrendous of ways, their body parts, to speak about them in a misogynistic and deeply offensive fashion. This is the Donald Trump that we are rolling out the red carpet for. And you know, we don't always give a state visit to American presidents. That was afforded. So ني دونالد ترامب ني عد انجليز مستعده مسلم تاي تعدي مسلم تاي ريد كاربت غيروا لي بتعبوا بحرق عند الزهرب زلو anyway تاي بالتي نملسنا بوتين. Precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. As far as politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, you know, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, you know, that was a deliberate thing. زم تريوم زلهم سكولارز بملهم كبيروبان أمريكان زملتهم كجربكم بزح سبيو نبراشا قصو زخي زلو ويون فلاديمير بوتين كم تزعبي مراحز قطرة بزوانزي إذن أبنا زتري ودلهم دينيس جلنديو جليز بحالنا نروي بروفيسور يو حدا كابتوم ديستنكوش بزعبازي يورو إيشيا بحال توبيك زحف أبي مهوراتهم نرويجاوي سلازي بزحات أوروبيان أمريكاويان أبزوانزي أم أوروبا زلو مرحنة بقعت سلازي بلو نيراشا مرحنة الزباقة فلاديمير بوتين كزارب كله نسو الزارب ما لعول تقدا سنة الله let me tell you عندنا غير كده رقم فلاديمير بوتين ناي 3 ساعات كونفرنس تغيرو سبي سمعين جو بايدن 10 دقائق سبي سمعين الدولة ناي عبد الانجليز برايم مينستر 10 دقائق تتزاري بالسمع سبيل الدولة because they are not interesting تمكرية بلومن اتزارب بعد ما سكريبتد تصحفي كم زنب بوزا لو سلازي فلت دونالد ترامب كمزم برجع مقبارة بجورو وكان 3 ساعات انترفيو غير كنا يجي ترى له 4 مليون 5 مليون ولا 5 مليون صبريوه واي انترستينج سبسل زخونه كمالا هاريس اتزعبي بودكاست عديمو مسقبراشو ما انت بتشح كمان تراي هذا مليون كراي كلني مكس زسمع زرباس لزي بالله ولا تم دقرتنا تاك سمعوا زي بالله وانا تزربا انترستينج سلازي كونه سلازي تمكرو فلتت حساس ما زراربا هتكالو ترى له دونالد ترامب انترفيو نات تسميك انترتينر يو بتي مونغو بعد تمكرو له بهيوتو بزنس مان نيرو قال له بزو تمكروتات له
ስለዚህ ዘረባናቱ ቭላድሚር ፑቲን ነዊሕ ታሪክ እዩ ዝፈልጥ ብጣዕሚ ብልሕ ኣለዎ ዘረባናቱ ብዛዕባ ጂኦፖለቲክስ ከምዚ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምቲ ዝድለ ብእንግሊሽ ስለዘይገብር እምበር ውሕዳት ብእንግሊሽ ዝገብረን ክሳዕ ክንደይ ተሰማዕነት ኣለዎ ንሪኢኹም ኣለኹ ብዙሓት ኣፍሪካውያን እዮም ሸር ዝገብሮ ካባና ካብ ኤርትራን ላዕሊ ከማሶ እዮም ሰምዖ ብዙሕ ብእንግሊሽ ኢንተርቪው ስለዘይገብር ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ እምበር እንታይ ማለት እዩ ዕንቋት ፍልጠት ዘሎ መራሒ ንነዊሕ ሰዓታት ወረቐት ከይሓዘ ክዛረብ ይኽእል ካብቲ ኩሉ ዝተዛረበ ድማ ብዙሕ ሰብ ድማ ክሰምዖ ይመርፅ ከምኡ ክዛረብ ዝኽእል እታ ናይ ኤውሮጳ ዘላ መራሒት ብጀካ ዝተፃሓፈ ከተንብብ ኮሚሽን ናይቲ ኤውሮጳ ማለት እዩ ብልሓንቲ የብላ ካብኡ ናብ ኤውሮጳ ንነዊሕ ሰዓታት ኮንፊደንስ ገይሩ ዝዛረብ ናይ ፈረንሳ መራሒ እዩ ማክሮን ይዛረብ እዩ ሓቂ ንምዝራብ ዝሓሸ ኮንፊደንት ኮይኑ ዝዛረብ መራሒ እንተሎ ማክሮን እዩ እቶም ካልኦት ኩሎም ተፃሓፈቶም ኣንቢቦም እዮም ዝኸዱ ዳስዋይ ናቶም ኢንተርቪው ክሰምዕ ዝኾነ ትርጉም የብሉን ዝሰምዖ ሰብ ካ የለን ኣብ ዩቱብ ኬድካ ተሪኻዮ ዝሰምዖ ሰብ የለን ስለዚ ናይቶም ተመክሮ ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ግን ሰብ ሰምዖ እዩ ብዙሕ ትመሃረሉ ነገራት ስለ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ቭላድሚር ፑቲን ንዓለም ብዙሕ ይምሂርዋ ምክንያቱ ንሳቶም ብዙሕ ዲል ዝገበረ ስለ ዝኾነ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ መበል ካልኣይ ግዜ ተመሪፁ ዘሎ መበል ካልኣይ ግዜ ተመሪፁ ስለ ዘሎ ብዙሕ ነገር ንክገብር ዕድል ኣለዎ እዩ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ብዙሕ ተፃቦታት የጋጥሞ ነይሩ ግን ብዙሕ ነገር ክገብር እኽል ኣለዎ ዕድል ኣለዎ ሳልሳይ ግዜ ስለ ምርጫ ስለዘየለ ብሓፈሻ ግን እንታይ ይገብር ግን ንሕና ብክፉት ማዕፆ ክንፅበይና ወይ እውን ነቲ ኩነታት ክዕዘበይና ንዖም ዘድልዮም ድማ ክገብሩ ምዃኑ fight for votes, but regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention at the very least. And I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we're going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people. So እንታይ ዝዘለ ምስ ራሽያ ፅቡቅ ዝምድና ክሃንፅ ምዃኑን ዝምድና ናይ ራሽያን ኣሜሪካን ደጊሙ ክሪኦ ምዃኑን ከምኡ ድማ ኩነታት ናይ ዩክሬን ክፈትሑ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ ንሕና ከም ብዙሕ ግዜ ከም ዝበልኮ ኣነ ናምፅልኩም ነረ ብዙሕ ግዜ ምስ ዝመፀ መራሒ ኣሜሪካ ንክንሰርሕ ድልዋት ኢና መን መፅኡ ብዘይገድስ ምሳና ክሰርሕ ዘሊ ተኮይኑ ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ካብ ወፃኢ ግን ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካን ዝምልከት እዩ እናበለ እዩ ትዛረብ ዘሎ ነዚ ዘረባ እዚ እቶም ሚድያ እንታይ ገብርዎ ይፍትኑ ኣለዎ ራእዩ በዓል ሲኤንኤን ነዚ ዘረባ እዚ ናበይ ገፆም ክሽንክርዎ እዮም Already, Putin says. His bravery during the assassination attempt. The president, though, publicly praising Trump for his bravery during the assassination attempt in Butler, Pennsylvania. Putin speaking today saying, quote, he behaved, in my opinion, in a very correct way, courageously, like a real man. Fred Pleitgen is out front. ንበዓል ሲኤንኤን እዚ ዘረባ እዚ ናይ ብሓቂ ርእሶም ዝትንክፍ እዩ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ምቁንፃብ እቲ ዝለዓለ ሚሽን ናይቲ ቻነል ስለ ዝኾነ ሲኤንኤን ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ኢሉ ክምጎስ ከሎ ብቭላድሚር ፑቲን ራሽያ ትድግፈላ ቭላድሚር ፑቲን ይድግፈሎ እናበሉ ዳርጋ 10 ዓመት ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ተዛረቡ እዮም ኣብ ኩሉ ድማ ወዲቖም ፈሺሎም እንጂ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ሪል ማን ናይ ብሓቂ ሰብኣይ እዩ ኢሉ ከመጉሶ ከሎ ቭላድሚር ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ኣይትወሓጠሎም ንዖም ክገብርዎ ዝኽእሉ ካ የብሎምን ንነዊሕ እዋን ኣንጻር ዝኽእሉ እዮም Indeed, President-elect Trump seems willing to talk to Putin as well. Legendary journalist Bob Woodward writing in a recent book that the two men have had a number of phone calls, up to 7, since Trump left office. Trump reportedly gifting Putin By the way, Donald Trump and Vladimir Putin ولا دحري سلطان مرادو دونالد ترامب ركب بتليفون كم زرهبو لعنتاي صبغ زغونه مرددا كم زلوهم I think نزو كنتاتنا يوروبا علمنا هدات كفطروا لهم زغلو مغنياتو at the end of the day أبز حج زلنايو escalation نتكونتات نلعل دوسد حدقاينا علمنا لتحت قصو كوزوز خلطرين عندلي tests in the early days of the pandemic when those tests were scarce. And Trump himself has often praised his relations with the Russian president, even siding with Vladimir Putin over the US's own intelligence services after Russia's interference in the هذا كابتن سلان أمريكا بفتسم كم زي أمنهم زجبران تلو ولا حنت جبت زي بلهم ناي راشا منقص راشا بدحر مقارجان دونالد ترامب كم زكو عصره قال خمزلو قال نابلو لل أبيلو ميرام أما وداتا دما اتزجبروا بعلم انفستيجيشن ولا حنت جبت يرخبن دونالد ترامب دما I think امنت زينا فيك نيوز يزبلونتي بعد CNN قالت كومونتي سلة عمر ببات ناتون عب امنت يبلون سلازين عتاتون عم غيار عبي استواصو قبر ويسرح كسرح مخانيز نقر زلو 2016 presidential election. My people came to me, Dan Coates came to me and some others, they said they think it's Russia. I have President Putin
He just said it's not Russia. I will say this. I don't see any reason why it would be. As Russia continues its full-on invasion of Ukraine, gaining ground especially on the Eastern Front, the president-elect still saying he'd be able to end the war fast. They're dying, Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done in 24 hours. If we had a real president. So Donald Trump مرقز ناتو ويونا كايدا ناتو نتصوري نيرو تكونتات قلتي كفتحو كم زدلن تكونات دم مفساس موتن صغاين تطو قبلو كوسن مخان نجير The president that knew, that was respected by Putin, he would have never invaded Ukraine. But the Ukrainians fear Trump might cut off military aid to Ukraine altogether, forcing the country into a de facto surrender and loss of territory. Every time Zelensky comes to the United States, he walks away with $100 billion. I think he's the greatest salesman on earth. But we're stuck in that war unless I'm president. And when pressed to answer whether he even wants Ukraine to win the war, Trump simply won't say. I want the war to stop. I want to save lives. And you know, Aaron, Russian leader Vladimir Putin also saying that if Donald Trump were to call him and say, hey, Vladimir, let's meet up, he certainly wouldn't be averse to doing that. In general, the Russians are saying that they are looking for countries. So, تريبو لهم بوغن راشاون دلونت ني ديسكاشنن نركبن زربان كم زلو اتونكو نتي ركبن زربان عاصي زنبره من محدار ناي بايدن كوم دما اب اوروبا زلاتا اورسلا فاندر لاين نايزياتو متحببار مخانو بوغن راشا دلونت كم زلو فلاديمير بوتين ببزح زي تزاريبو كشمغلوم زدليو دما هند فتينا تشاينا فتينا سعوديه انا وكشمغل خليلا مراحت افريقيا خشمغلو فتينوم ስለዚህ ዘይፈተነ የለን እቲ ሓንጊድ ዘሎ ኤውሮጳ ዝበሃል ወላ ሓንቲ ዘይ ኣብቲ ኩናት ኣፅዋርን ገለን ዘይብሉ ኣብ ኣሜሪካ ተጎርቢቱ እቲ ናይ ባይደን ምምሕዳር ድማ ዘዝመፅእ ዕድል ነው ኣይከውን እናበለ ንሱ ድማ ዝኾነ ናይ ሰላም መንፈት ከይገበረ ናይ 3 ዓመት ኣብ ምምሕዳር ናቱ 4 ዓመት ተነራ ን3 ዓመት ኣብ ኩናት ሕሊፉ ኣሎ እጂ ድማ ተፀራሪጉ ክኸይድ ከሎ ዶናልድ ትራምፕን ቭላድሚር ፑቲን ነዚ ጉዳይ እዚ መክትን መዕረፍን ክገብሩሉ ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ብቐሊሉ ናብ ኒክሌራዊ ክኸይድ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኣይ ሆፕ መወዳእታ ክረክብ ደቂ ሰባት ድማ ዕረፍቲ ይረኽቡ ሶም እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገራሚ ኮይኑ ዘሎ To call them and reestablish relations. Aaron? All right, Fred, thank you very much. And I want to go now to Fareed Zakaria, host of Fareed Zakaria GPS. So Fareed, Trump wins, Putin comes out and hails a, quote, completely new world order. Is it? Well, what Putin was talking about there was a completely new world order in which American power is declining, in which Western power is declining, and as he sees it, Russia and China and countries like Iran are ascendant. So it's a very particular version of a new world order. So ኣብዛ መግለፂ ቭላድሚር ዶናልድ ትራምፕ ዝመጎሰሉ ፑቲን ኣብ ካልእ ከም ፃልኩም ነዋሕ ናይ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ስለ ዝኾነት እንታይ ኢሉ ኒው ወርልድ ኦርደር ኢሉ ኒው ወርልድ ኦርደር ማለት ዶናልድ ትራምፕ ይምፃእ ኣይምፃእ ኣሜሪካ ዝኾነት ፕሬዚደንት እንተምፀት ነዚ ዓለምና ትኸዶ ዘላ ማልቲፖላሪቲ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል የለን ኢሉ ስለዚ ዓለምና ናብ ሓድሽ መድረክ ክትከይድ እያ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ፕሬዚደንት ኣብ ኣሜሪካ መፅኡ ኢሉ ኢት ደዝንት ማተር እዚ ኸዓ ሓደ ካብቲ ንኣብነት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንራሽያ ናባና ቅሪብና ንቻይና ክንቅርቅር ኣለና ብዝተኻለ መጠን ናብ ራሽያ ክንቀርብ ኣለና ንራሽያ ናባና ጌርና ካብ ቻይና ክንፈልያ ክንክእል ኣለና ዝብል ዘረባ ኣሎ ፑቲን ነዚ ከይሓሰቦ ከሎ እዩ ዝፈልጦ እንታይ ክገብርዎ ከም ዝደልዩ ቅድሚ ሕጂ 20 ዓመት ከምኡ ገይሮም ግዜ ስለ ዝሸቀጠሉ ዕድል ክቦም ኣይደልን እዩ ወይ ምስ ኣሜሪካ ሰላም ጌርና ክንሰርሕ እንደሊና ምስ ኣሜሪካ ጉንብሕብሕ ዝበሃል ግን መድረኹ ከም ዝሓለፈ ምክንያቱ ቭላድሚር ፑቲን ወርልድ ሊደር ናይ ዓለምና ንመድረክ ናይ ዓለም ክቕይር ዝኽእል መራሒ ምዃኑ ፈሊጡ ኣሎ ትማል ኣብ ብሪክስ 35 ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ብቐሊሉ ዘይከዱ መፂኦም ነይሮም ብሪክስ ዝበሃል ድማ ኣብ ዓለምና እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘሎ ኣርእዩ ኣሎ እዚ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሩ ዝቐርብ ዘሎ ነቲ ገዳ ካዕልዮ ክፍትን እዩ ምክንያቱ እቲ ገዳ ብዙሕ ዕፅዋን ብዙሕ ሽግርን ፈጢሩሉ ስለ ዘሎ ባት ናብ ኣሜሪካ ተፀጋዒ ክኸውን እቲ ምስ ቻይና ዘሎ ዝምድና ንሓዋር ክገድፎ ይክእል እዩ ቢካዝ ብዙሕ ረብሓ ስለ ዘለዎ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ክኣምን ስለ ዘይክእል ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ ኣብዚኣቶም ክንኣምን ኣይንኽእል ኢና ኣሜሪካን ኤውሮፓን ክንኣምኖም ኣይንኽእል ኢና ድሕሪ ሕጂ ምክንያቱ ኩሉ እቲ እምነት ኣብ ብዙሕ መድረኻት ከሽክዕዎ ስለ ዝረኣየ ኣብ ምሳቶም ኣሜንካ ክሰርሕ ከቢድ ምዃኑ በንፃሮም ሴሳውያን ምስራሕ ምጥልላም ዘይብሉ ትኽብትኽ ዝሰርሑ ስለ ዝኾነ ኣብ እምነት ዝተመርኮሰ ሎየልቲ ዝበሃል ስለ ዘለዎም ብምባል እዩ ዝገልፆ ማለት እዩ I would find it very difficult to imagine that any American president would sign on to that new world order. So I guess in that context, Fareed,
How do you see the relationship between Trump and Putin? Right, where Trump has so often, even recently, touted his relationship, his friendship, his with Vladimir Putin. So I think that Trump often talks about it exactly as you say, Aaron, and he talks about the war and how he wants to end it, which all sounds great. And of course, we would all like to see the war end. But what I think is often missing in the way Trump talks about it is Vladimir Putin has launched the most blatant act of aggression in Europe since World War II. He has እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ዘረባ ኩሉ ግዜ ደግሞ ብዕላማ እዩ እዚ ኩናት ኣብ ዩክሬን ተገይሩ ዘሎ ራሽያ ከም ዝጀመሮ ተገይሮም እዮም ተዛረቡ ነው ኣሜሪካውያን ካብ ንላዕሊ ሊቃውንቲ ዝኾኑ በዓል ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ኣሜሪካ ጀሚራቶ እዚ ኩናት እዚ ኢሎም ንዓመታት ራሽያ ቀይ መስመራ ነጊራ እዚ ከይትገብሮ ያላ ለሚና ምስማዕ ምሳበይዋ ዘይተርፍ ምዃኑ ምስ ፈለጠት እያ ኩናት ጀሚራቶ ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ሓሶት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ይፈልጦ ታሪክ ስቱፒድ ኣይኮነን ኣማኸርቱ ኣለዎ ጥቆ ኣለዎ ስለምንታይ ከም ጀመረት ኩናት ፈሊጡ ኣሎ ብምንታይ ዕላማ ከም ዝጀመረን ራሽያ እንታይ ከም ትደሊ ዘላ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ ኩሉ ሰብ ካ ይፈልጥ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ በዓል ሲኤንኤን ግን ንትናቶም ዘረባና ደጋገሙ ድሕሪ ዩክሬን ድማ ንካልእ ሃገር ክጎርር እዩ ቭላድሚር ፑቲን ዝደልዘሎ ኩሉ ዝሓሶት እዩ ግን ከም እናበሉ ንነዊሕ ስለ ዝኸዱ ነቲ ዘረባ ንሰብ ንምድድጋር ይጥቀሙሉ እዮም in Europe since World War II. He has attempted a kind of reconquest of an empire of a kind that hasn't taken place in 70 years. He's trying to essentially wipe Ukraine off the map. He's engaged in the kind of cross-border aggression that the United States said after World War II would not be legitimized, would not be tolerated. And every president since then has maintained that standard. And there have been actually... I think, I don't know, Abe Mabokolu, it's a garrimsi. It's America's gobernator Gisset, Shalali Nazanai Russia. ab let's say 100 ዓመታ ወላ ኣብ ዝሓለፈ 67 ዓመታ ንመጀመርያ ኣብ ዩክሬን መኻር ተቐርቂራ ኔቶ ናብ ኮራርምቶም ክመጽእ ምዘለይ ዝገበርዎ እዩ ወረባት ዝድግፎ ዘላ ኣሜሪካ ኣፍጋኒስታን ታገረሞ ኢራቅ ታገረሞ እዚ ናይ ዩኤን ቻርተር ዶ ብላ ብላ ዶ ክብል ከሎ the same ታ ኣሜሪካ ንሱለይቲ ማለት ዝከላኸለሉ ክንዱ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዝጣሓሰ እቲ እስራኤል ጽቡቕ ገብራሎ ዝብል ሰብ እኮ እዩ እስራኤል ተትገብራላ በጋዛ ስለዚ ነዚኦም ክሰምዑ ከሎም ክጽይንዎም ጥራይ ዘለኩም ምሁራትና ባህልቲዮም ሊቃውንቲዮም ከም ሊቃውንቲዮም ዝቆፅርዎም ግን ኩሉ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ዝሰርሕዮም እዚ ኻንታይ እዩ ኣብ ቅድሚኻ ትሪኦ ዘለኻ ጻዕዳን ጸሊምን ኖ ብጫ ኢሎም ክእምሩኻ ዝፍትኑ እዮም ከምዚኦም ሰባት እዚኣቶም በደምሎም ብጫ ኢሎም ክእምሩኻ ዝፍትኑ እዮም እንድሕሪ ብዛዕባ ኢንተርናሽናል ሎ ክትዛረብ ኮንካ ክንዲ ኣሜሪካ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስ የለን ክንዲ ሃገራት ኣጊዳ ኣላ እዚ ሃገር እዚኣ መን ስልጣን ሂብዋኩም ግን በዓል ንሱ እታ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መንግስቲ ንከመሓድር እዮም ዝደልዩ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ ኩናት ናይ ዩክሬን ክቕፅል እዩ ዝደሊ ብኩሉ መንገዲ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ከይዱ ከማን ክዋጉ ሜይቢ ከይዱ ምውጋእ እዚ ክተርፎ ዝኽእል ክንደይ ግዜ ኣምፅዮ ኣለኹ ብጣዕሚ ኣብቲ ኩናት ኢንቨስትድ ኢንትረስት ዘሎ ቨስትድ ኢንትረስት ዝብሎ ካብቲ ኩናት indirectly ዝረብሑ ሰባት እዮም almost no cases of acquisition of territory by conquest that was legitimized by the international community. So the question is, does President-elect Trump see that is the light in which you have to look at Vladimir Putin? Yes, he's a strong leader, he's a powerful interlocutor, I would argue an adversary, but he's not your pal. He's not somebody with whom you're just schmoozing. It's somebody who has done something that is about to destroy the international system, and you have to solve the problem, stand up to him. It doesn't mean that you can't make concessions to him, but that's the kind of broader political context, perhaps even moral context, in which you have to approach Putin. Well, we'll see. I mean, that would, of course, be an incredible shift for that to occur. Now, former President Obama spoke out about the election, and he said, Fareed, America has been through a lot over the past few years, from a historic pandemic and price hikes resulting from the pandemic to rapid change, and the feeling a lot of folks have that no matter how hard they work, treading water is the best they can do. Those conditions have created headwinds for Democratic incumbents around the world, and last night showed that America is not immune. Obviously, you've seen this in far-right governments. So እንታይ ዝብል ዘሎ ባራክ ኦባማ ድማ ተመሊሱ ትምርጫ ዘጋጠመ ኣሜሪካ ብከቢድ መድረኽ ተሓልፍ ከም ዘላን እዚ ዝረኣናዮ እውን ሓድሽ ተርእዮ ከም ዘይኮነ ዝብል ዘሎ ፓንደሚክ ኣይኮነ ፀገማ ወላ ሸይጣን ኣይኮነ በዓል ንስኻ ዝገበርኩም ሓድጊዩ ንዓኻትኩምን ናቶቶም ኢሊትን ስለ ዝፀልአ ህዝቢ ኣሜሪካ ኮምፕሊትሊ ኣንጻርኩም ከይዱ ነቶም ዲሞክራትስ ድማ ኣኺሉ ጥፍ ኢልዎም ማለት እዩ እዚኣ ምርጫ ሕጂ ዝረኣናያ ኩሉ እቲ ዓሌታት ህዝቢ ኣኺሉ ጥፍ ስለ ዝበሎም እዮም ከም ብሓድሽ ዲሞክራትስ ፍሉይ ስራሕ ክሰርሑ ክኽእሉሎም ናብቲ ህዝቢ ክምለሱ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ሰይጣናዊ ተግባራት
كل ناي وجن عجرجرن كاباتهم كم زمنشو تفليت الله قبر سدوماو بحري بلو كالينا بلعلهز أنا تقبر كوينات بلو عجرجر بلو أب كله تقدامي تي ديمقراطيس بهالبارتي تي ديمقراطيس دما زلوا وزنا بدون بأوباما يمتيوم أوباما يونتي أبكلتشن شو منتن أوباما أبسلتان كما تقولوا لك كم دونالد ترامب حج تعويت وزلوا دومينيان تخيني متيو أبايتو تعويتهم أبقلب قلب كله فزي نسوزم تسوقناتات كسب حج أصنعيهم نسوز قبل إذا تقولوا كيف أدما أما داتا حج دونالد ترامب بنقيرو علي والله مهنياتو حزب عالم نتكونتات بتتخكل سئل كريوس الجمري زياتهم بجاك عطوان كبان خالد هجرات مقادن مقباتن بشم ديمقراطي هما مقبارن كارك ونقر كم جايب لهم علم فليتاتهم هلا نايلومي أرسدما بزمن قدي كن ريو إلي أمتي يزلغو زمع بلزلغو دايو مقراشان مقو بوتينن مقو ترامن انتهي قوني قاسينا رينا أبتزرانا يقزي دما نتزد الحبريتاك نبكون كفتنينا كوترو نتمدبارنا نتخطط لايك مقبار سبورت مقبار حساباتكم مهاب نزي channel مدقاف دما نتسعرنا سلازي حقز نتبابعكم مزيالة بواد ما قد أبزع عالمنا بقلتو في حنبابي بتكنولوجيا بتقوعزلو زلا بخمي كنعوات مخل زبل حتو مجمريا اتي تكنولوجي نابي قطعي زخيز زلو artificial intelligence blockchain كومون روبوتكس أبزيوم عودزي بنيشتي جنزر إنفست نقبر يجمر نحنا سمارت خين خون غلينا أبطم سمارت سباد شرحوا لزلو إنفست جرنا جنزب ناقن مساعتهم كنعب نخيل إذا حدا بسولن بلحن من قديم كالاي أبتزلنا وان انتهى اللوز عب زلو رينا نعود حق زنا زغل مزحفت ديو كورسات ديو كنوسد كنبقاسا لنا تكنولوجي نخلو بناتsa بقليلو كم ترحبون غيرو كاسلو زلو تتقملو سالساي دما بتحنت موياي ترايا كنبر